Que ya que sabéis ahora hablar un poco de galego, es un sitio que es mi sitio favorito del mundo mundial. Os recomiendo a todos que vayáis, se come el mejor marisco del mundo mundial, unos percebes brutales. Es un sitio muy pequeñito, es una península que se llama Cayón. Y le hice una canción porque es la cueva de la guerrera, eu son unha guerreira, a donde voy a recargar mis fuerzas, que es mi tierra Galicia. Con mi vida es un poco nómada, Galicia siempre me recarga de pilas y este es Cayón. El coro es fácil, dice así. Mirando, não importa onde esteja, viajando pelo mundo com saudades de você. Mirando, vejo o mundo como é. Me piace, eu gosto, I like you, je t'aime. Fálame dessa língua pedoma e a cova da guerreira anda sempre de volta. Fálame dos refundios de autoblá. Ai que o filho eu não sento e por me sentir mal. Fálame dessa vila pedoma e a cova da guerreira anda sempre de volta. Fálame desta vila verde ao mar. Questa è la vita per non morire mai. Cayó, se non pode plascon cayó. Perché guardare con gli occhi quando si può fare con il cuore. Parlare di tutto ciò che possono fare. Parlare prima di pensare. Parlare se tu sai che cosa fare. Parlare ma non dimenticare. Ese palmero. Non dimenticare che il mondo gira con te e anche con me, non con la TV e non con internet. Tutta la gente parla non fa niente per agire, ma è così, parlare
porque xulgamos son con ollos quando se pode facer con il cuore, yeah.